chỉ bay u le kan chana lin lo thlir thina wangin in chunga kan lo me India le China in car boy na hian to pin ta ya la nei lo chu ni hi tun tu ma po India in China a chan let ve ngal thu hi kanan update le ringe Chinese Foreign Ministry thupuang tu Zhao Lijianan Ladakh le Arunachal Pradesh vela India malak na chungchang a soi thu kha nimin khan kan chua to a India chuan na taka chang let ngalin hei warning chiang tak anga ngai thayani thu Hindustan Times chuan atar lang October ni sompanga khan India sarkar chuan Beijing khriat tir na chu chiang kel kolena chua China hian ramdang te aram chung in rel bol na thuwa in rol lo tura aduang chi in India ram chung thila o chua to lo se tha ang Ladakh le Arunachal Pradesh India ramania kan du kan ti thei ramdang lo soi ve tur om lo ve ti in China sarkar tan khriat tir na pe ni India le China ramri boina kara sipai te in epna hian thanga akai tareng maya India lam hian ngoi rengin in buat saina akal pui renga China malak na lampang hi eng vak ma soi sel ve ngai meulo ma se China lam hian thuan chua reng maya in biak na nei kan du ti te an sarkar mi poimo te chuan an soi chuak fowa tin India sarkar in kong pui le le asiam mek te chu an ngai thelo hle mai boka Indian Defence Minister Rajnath Singhan lei somli le pali zeta hon kha China chuan alo rule tur von reng chu ni in Zhao Lijian khanaron soi chuak ta khania kan India sarkar po en China malak na te en liam mai mayatum to bik lo ramri lama PLA te chet na mai nilovin an thu soi zong chu chan let vekatum ve ta ni inalang External Affairs Ministry thupuang tu Anurag Srivastava chuan Jammu and Kashmir Ladakh le Arunachal Pradesh te hi India ram ania ani zel bokang ram dang lo soi ve tur om lo ti in China chu atong khum mia mai ni kan ram chin hi kan ria a Arunachal Pradesh hi India atanga then than the ni lovang China sarkar po voitam he thui kan ria tir to ati China hian lo thei ngil palta ken hei hi India atanga ria tir na ni China hian India ram chung in rel bol na thuwa engchan vo ma nei lo hei hi ria tir na fia takani New Delhi hian China thu soi zong hi achang vek kher lovang ti in Anurag Srivastava chuan thu chua siam bok a soi zelna turam po ni se India tual chung ro rel na thu an ron soi ve chen hi kan bei sei lo ram dang om dan tura an duang chi in an om ve turani ati bok Donald Trump sarkar chuan Tibetan te har satna en pui turin Robert Destro chu Special Coordinator for Tibetan Issues satana ruat tharta a he na hi kumli chung zet aruak to kha ania Trump admin chuan October ni sompanga khan anho khat le ta ni China hian President Xi Jinping an amit thlaram One China policy chukal pui zelin Tibet te Vietnam le Hong Kong te chu op be atuma hei wang hian US China in lai chin na poina tor pha reng ani October ni som paruk tuk chanchin burang ranga report kan mu danin India chuan Myanmar hna tui hnoi long tuna ahman lai mek INS Sindhuvir chu Myanmar Navy man turin hlan don ani Myanmar hna hian India hian hral don nge ape kina pedon ti ero official thu hian atar lang lem lova Myanmar ramin indo na le tui puya mel maral ve na ta na tangkai tak tui hnoi long ani masak per turaniang India le Myanmar ten ram pani te ram ven himna lama tho dun na thazok nei hi China ram in luling le huang tau zel tur daudal na turani he thu hi India ram Foreign Secretary Harsh Ringla le Army Chief General MM Naravani te Myanmar rama anjin aron hon le nuwa Ministry of External Affairs chuan official in a puangani tui puilama ven himna na le tho dun na Myanmar ram nei na kan nei hi kan tho dun na zau tak zinga me ni ti thu Anurag Srivastava spokesperson of Ministry of External Affairs chuan ninga ni tlai to taka khana soi India hian tui hnoi long kilo class submarine INS Sindhuvir chu Myanmar Navy hna a hlan don ta chu ni a Myanmar Navy ten tui hnoi long an nei masak ber turani ti thu Anurag Srivastava chuan soi ani hei hi helai ram bial himna tura kan mathlir security and growth for all in the region sagar chikhatani mai baka then omram te ta na kanin pek na le India ram tual cher ngai mai
then omram te ta na kan in pek na le India ram tual cher ngei mai then omram te nan chhor tangkai thei tur hi ma nia in ngat ram kan ni en tian na kong poimo takani ti in MEA thu chhuah chuan a tar lang tel bok Myanmar ne na hlan tur INS Sindhuvir hi Hindustan Shipyard Limited 10 nikum maya an chei that le an thom changklun bel Indian Navy kuta an hlan tak kha ani a Indian Navy Fleet zinga 10 kilo class submarine zinga mi ani India tui noi long INS Sindhurakshak ero chu kumsang ni le som pathum khan achunga kang mei chuaka wangena chia a an hlui hlon to Indian Navy te hian tuna hian Myanmar Navy te hi kong khrangin training an nei pui me ka hetianga military cooperation an nei thei hi India le Myanmar te chu ram in thian tha an ni wangani ber helong INS Sindhuvir hi Indian Navy in tuna man me ral thuam tun lai ber paipon le thiam na sang tak chuk tu khom manga thuam ani ti official thu chhuah chuan a soilang bok Bangladesh hian China hne na tangin an tui hnoi long hlui pahnih alo lei chhawng to a Beijing hian hetiang tho hian Myanmar hne na po lei ve turin alo nor to thina maro chu tun thleng hian an la in bel fel talovani India hian Myanmar rama hian Situi port sakna athok boka hi Kaladan transport project zinga pakhatan he in kalpona project hian Kolkata le Situi te chu long manga thlun zom don mai ba ka Khomol kong pui tha in Mizoram paltlangina zom bokang North East State Tanbi in kalpona kong thar a hon don mai ba ka Siliguri arngong ang mai kong kwal zo ngai thin kha zo ngai to lovin Mizoram kaltlang hian Kolkata hlatna chu kilometer sang don line nai jok dona kong kal hun chung ni li emolai kha a hlep thei don bokani paletwa atanga zaurin pui hi kilometer zale pakua ahla ania Zaurin puya tanga longtlai hi kilometer somriat le pasari ahla ani thung kong lai na hi tuna hian za som kwa deuh tho chu anzo titi to ni Government of India chuan Kaladan multimodal project le Situi port te hi kumthar sang ni le som ni pakhat kumbul lama man thei tura hon man nge tumru hlea he kong hi honani ngat chuan chimlam kot chhuah hi rang takina poimo ngal ngei don ti achiang sareng mai China rampo hian Situi bul hnai a hian Chowphu port asiam ve mek bokani he project Kaladan multimodal project le Situi port hi Myanmar ram chung helpol Arakan army te hian China puina in ti thuan op antum hlerenga mase India le Myanmar sipai te chuan man deuh khan bei puyan thlak chiam to a Mizoram chimlama Indian army an lu chiam tum kha tuna po hian Arakan army te awangin tlang mi tam tak chu ral tlanin an la khos sarenga ni Arakan army te hian Mizoram rule vela hunan khuar thar hle nia hriatania hei hiram pani te tan en liam mai chi chu ni lowang ole thlir tu tenin lo beng war pui theu don nia kan channel la subscribe lo in om chuan lo subscribe ve ula thu thar kan chop chuate hi lo thlir ve zel teu in zawa in hun man nuam vek ule